Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej imborġ indirizza s-sessjoni annwali tal-Assembleja Parlamentari tal-OSCE bħala ċerpersin tagħha f'Bukarest l-erba' filgħodu. L-Assembleja tiġbor flimkien aktar minn 300 membru parlamentari minn madwar ir-Reġjun Ewropew u lilin biex tiffaċilita aktar dialogu bejn parlamenti differenti, tinkoraġixxi iżjed diplomazija parlamentari u tmexxi l quddiem il-miri tal-OSCE lejn sigurtà komprensiva. Iċ-ċerpersin Malti enfasizza rwol importanti tal-Assembleja Parlamentari tal-OSCE u faħħar l-impenn tal-membri parlamentari tagħha. Stajt naġġorna lill-Assembleja bil-ħidma tagħna u stajt nifhem u napprezza wkoll li huma pjuttost kuntenti bil-mod kif Malta qed tmexxi matul din is-sena. Fil-fatt il-Ministru Bord spjega li l-ħidma tara wkoll li tindirizza sfidi tas-sigurtà mhux tradizzjonali filwaqt li żied li dan l-impenn jinsab fiċ-ċentru tal-Presidenza Maltija kif anke ntwera permezz tal-konferenza dwar it-tibdil fil-klima li saret f'Malta stess fil-ġimgħat li għaddew u l-konferenza dwar is-sigurtà ċibernetika li se jospita pajjiżna f'Lulju li ġej. Id-dimensjonijiet umani, ekonomiċi u ambjentali tas-sigurtà huma fil-qalb tal-vokazzjoni politika u parlamentari kollettiva tagħna. Għandna fiduċja fil-voċijiet tagħkom u leġittimità demokratika li jġibu magħhom hekk kif inkomplu naħdmu biex nagħmlu lill-OSCE aktar reżiljenti u effiċjenti, żied jgħid iċ-chairperson. Sadan it-tant il-Ministru Borg tenna wkoll is-sejħa tal-OSCE lir-Russja biex ittemm il-ġlied fl-Ukrajna. Wara li indirizza l-Assembleja Borg wieġeb qatta mistoqsijiet mill-membri parlamentari bitweġiba l-mistoqsijiet dwar il-qagħda fl-Ukrajna spjega li l-OSCE qed tappoġġja lill-poplu Ukren permezz tal-programm ta' appoġġ speċjali li jinkludi aktar minn 20 proġett ma' msieħba Ukreni differenti fosthom inizjattivi li jippromovu s-salt tad-dritt u l-libertà tal-istampa kif ukoll oħrajn biex itaffu l-impatti aktar diretti tal-gwerra fosthom ħidma b'mine detectors biex jitneħħa kull periklu u l-ħsara ambjentali.